selai ribu kadang. Iya tan ngebel ke per minggu mau ini cukup. Naon kan namun kan balik itu nolak kebutuhan. Emang dem teketuan pi rumah dek belanja atau pi rumah dek lagi ringu. Mana-mana kan ngecek beras mereka tuh. Lagun den was kali-kali. Terus lemun beges lagi ringum atau minyak jamak itu kepeng seisem tebeli. Upak nawong baik. Kadang-kadang je berutang kan warung-warung. Oh ndek susah lalu lemun arak tot berutang kan. Kadang-kadang tersebang si ipin warung. Terus ipin warung girang nyender-nyender kan status WhatsApp atau Facebook lagu apa Oh nih. iya jadikan bu. Jagoan terjagor si Rizky Bilar. Tentu. Endek kak.